Zihlobo zomkhozo Thixo obaba bekhona bayihambile bamhlangana manje kusela abantwana yabona ngiyatatazela nje ngoba le ndawo enimekuyo iyashisa ngayibona inkosi. Amen. Isibongo kwakaMathilda sizocela abantwana inkosi ukuthi inkosi obaba ngapha omama ngapha kubanjiswane kubeke nesikhathi. Amen. Amen. Kisashanyela ke umuntu ayizolo basayilungisela obaba ake ngisho nami ukuthi ushembe lo bathu asenkulu ngithi mina ushembe wamazulu ngithi umuntu wami ngeke ngimkhozi kapitala mina Jesu kodwa ubhizi namakhosikazi abantu ngahambe ngitholisa abantu bashiya njalo makwazi kondla ngichaza ukuthi isoka lamanyana namhlanje ayikho into engilungelako yonke into imile ngoba ngani ngangizenzela umathanda ngithi mina umuntu ngeke ngimkhozi. Ngiyacela abantu abasenkulu obaba basayilungisela ke ngilande nami bangazi ngalo muntu engihamba naye uzofika yini. Abana mina ushembe ngambona abantu basenkulu kwami ngangumuntu weyitimela ngihamba sikhuluma le insizwa sithi ushembe uNkulunkulu kodwa kungakabi lokho kwakuthi noma ngingene ukuthi ngingene ecoach lapha kuthiwa hayi sicela ishangane lodwa lwalo umnyango mangamnyango wathi abantu bashubisha kodwa ngithe ngihamba kwesikhathi ngathola abathayo ushembe lezi sikwembu ukuthi hawo bakusho kanjani ukuthi umuntu uNkulunkulu ngingeke ngichaze abantu abasenkulu ukuthi ayinalo usizi ngilodwa ngiyinhlupheko zimi zodwa ngiyasebenza ngigabela abantu abasebenzako ngiyanuka phuna amakhadi komashubisi kodwa ngidemelaza ngalo muntu uNkulunkulu okhulunywa ngaye kamazi kodwa ngiyademelaza ngidemelezana ngani kwadlani yami ngidemelaza isihlabelelo o-1999 namhla sengiselemedwa kubatwana ukuhamba kwesikhathi ngabeza bathi ishembe lezi sikwembu ngesikhathi sodlame noshembe ngambona ngesikhathi sodlame kwaye kwangena insizwa lapha eNew-Canada insizwa ziphethe amaphanga ziphethe ama-AK ziphethe yonke inhlobo wabona abantu begijima befaka amakhanda phasi kwamasithi abafunda amaphepha balahla phasi amaphepha bagijima bangena phasi kwamasithi kodwa ibonisa ngaphandle kanti la phakathi khona ubaba lapha ofaka umgexo wagcoka umnazaretha egqoka icathulo wathi inkosi yethu simakade abanye abantu baphuma ngamawando abanye bazilahlela phansi ngathi mina hawu kanti lo uNkulunkulu lo ngigulela umama abantu akwasenkulu ePhisingenzansi ngahamba ngadela komsobho yakabhaka kwakabhaka insobho khamba ukufa kuhamba imali kusala ukuthi la kokhulunywa shembe lezi hayi mina umuntu ngeke ngimkhonze zihlobo zomkhoza uThixo angine nami ngidosa imbongolo ngingandi kakhulu isikwembu sikade ngisemarita sona amen.
Zina Abalekise Abanengi Iyakhetha unyazi lezulu. Hlala sothi abanqumalo. Endabeni zasenkandla. Nginovalo abantwana benkosi, ngumntwana omncane. Kodwa ngisukumema ngibona uShande ngikhomba ngombhobho ngathi hey akuyena uShande lo ngikhomba ngombhobho mhlawumbe sengikhonjwa unyazi qobo lwakhe. Ngabe sengikhumbula ukuthi ngenye imini sahleli ku Julie Street lesikhathi kwakuyisikhathi seCovid lapho sasingayikhona emasontweni kuvaliwe. Ngabe sengibona inhlanhla yakwajiyana idlula emgaqweni. Ngabe sengiya kuyona safike sahlala phansi sakhuluma indaba kaShembe sangayikhuluma indaba ebheke eceleni. Ngoba mawuneNazaretha akuhle kuba nikhulume indaba yonyazi lezulu nibabaze khona nibabili. Sakhuluma indaba kaShembe nobaba uJiyane uyiphoyisa khona lapha ekhaya. Uthi baba uJiyane Zwide ngakhetha inkosi lapha eGoli kwase sekufika isikhathi sokuba mangihambe ngiye ekhaya. Ngathi mangifika ekhaya ngaficwa isikhathi lolu suku lweSabatha kwase kuyangiphoqa ukuba mangihlale ebheshini lami ngihambe ngiye ethempelini. Ngoba lihle iNazaretha elithi balificwa lolu suku
abese likhumbule kuba uNkulunkulu ushwanisile nabantu basemhlabeni abese liya ethempelini liyokhonzela abantu bakubo libi iNazaretha ukuthi ngalolu suku libonakala liphethe isabhila liyemngcwabeni libi iNazaretha ukuthi ngalolu suku libonakala liphethe ihlilingi lobulala inyoni zenkosi uthi ubaba ke uJiyane ngathi mangifika ethempelini wasejabula kakhulu umshumayeli wathi awu Jiyane uNkulunkulu nawe ukukhumbulile uthi ngase ngiyavuma wabe secela wathi baba uJiyane siyacela ke Nkosi baba uba usiphe amazwi ayoba mabili nje beme noma ibe mathathu uxoxele uba uhlangane kuphi noShembe uthi baba uJiyane ngase ngiyanqaba ngoba ngumuntu onamahloni ngempela kuba uJiyane unamahloni uthi wancenga umshumayeli wathi hayi lizoba linye abese uhlala phansi sengobe sengoyelekelela uthi nalapho uthi ngana ngathi awuba uJiyane angikwazi mina ukuma phakathi kwabantu waseyahluleka ke umshumayeli wayithatha inkonzo wayinika enye inhlanhluthi yayiphatha kade ezeyiqeda uthi kodwa kwathi mangabe sengisekhaya sekufanele uba makulalwe uthi ngavuka ukugula engakwazanga ukuthi waqhamuka kuziphi intaba mangabe umshumayeli umuntu kaNkulunkulu usekhaya ethi sipha amazwi osukuma ukhulume lawo nje amabili amathathu kuyoba kuningi lokho phambi konyazi lezi uthi ngabe sengivuka ukugula okukhulu wabanjwa ngapha nangapha angangasinda wathi makoshaya uthuba sebeyafika ubuthongo ngalala ngathi bangilele kwase sekufikiza kwazi zakithi wafika namakhehla kithi alele athi mfana unyazi lwezulu bese lisiphethe isibusiso wena wasinqaba njengoba ugula nje ushawa yithi mfana amasango esihoga bese evuleka wena unqabe inkonzo eminyaka eminingi awube uJeremiya wathi alukho olungangalolu lukhulu ukunazo zonke izinsuku ezikhona kodwa ngenye imini yasuka intasuthi yahamba yayofihla ubanina wayo ngalo lolu suku waNazaretha iNazaretha alifihli ngesabatha yasuka lentasuthi yahamba yayofihla ubanina wayo yathi hayi ngeke ngingakwazi ungamfihli ukanina ngathi sizona kangaka ngizobanjwa yisabatha yathi ngizofika ngihlale kude ngizothinta lutho sisho njalo nebala yahamba lentasuthi yafika ayangathinta lutho yayimele kude ayangathinta pika ayangathinta sipedo wasetshenzwa kwaze kwaqedwa ayibuyiselwanga nalomhlabathi noma kusebuyisela umhlabathi yageza izandla yabuyele ekhaya kodwa wadlula izinsuku ezimbili ezintathu wafika lo befihlwa uthi awusibanibani nawe kanti kukhona ngibonile kade ngibheka abantu abazengcwabeni wami wena ubuzofunana ngoba uyawazi umthetho wasezulwini nawe ungihlanganyele nabantu basemhlabeni abangawazi umthetho ubuzofunani ithi lentasuthi hayi sibanibani bengikhona impela kodwa angizange ngenze lutho bengimi kude angithintanga sipeda angithintanga piki ithi lensizwa hayi bonke abantu ade bezemngcwabeni bekukhona ingilosi lapha esangweni ebiloba wonke umuntu ozemngcwabeni nawe kulobile ukuthi awenzeka lutho kodwa ikulobile nawe
azokwenza lutho impela amaNazaretha kodwa ingilozi esesangweni izosihloba ake ngikhulume ngendoda yakwamthunu abese ngiyabaleka ngihlala phansi ngoba inkonzo akuyona yakwaNcumane ngifisa ukukhuluma ngendoda yakwamthunu yayiqotho yayisebenza efemini ethize wasuka insizwa ezazindlela nesifiso sokwenza into enhle zasondela kumthunu ezayisebenza nomthunu zasondela kumthunu zathi Maqingwane sekubona baba ukuthi uyindoda eqotho sicela kuba usibekele imali yathi enye ngifisa uyoqedela emzini manje angikwazi ukubeka imali yathi enye ngifuna ukwakha indlu yasho lokho nalokho enye wase umthunu uyavuma wathi kulungile ngizonibekela imali zabe seziyiqala lezi insizwa sezibeka imali kumthunu umthunu wayethatha le mali eyifaka ephilweni lomcamelo abese ebhala igama lalowo muntu loyo olethe imali abese ebeka ephilweni lomcamelo wayengahlukanike naleli philo lomcamelo wayethi maye ekhaya ehambe nalo maye ebuye nayo njalo mayihambe ekhaya uzohamba nalo leli philo uyothi mayibuya ibuye nalo waze bemnothisa lokho ekhaya ukuthi ubaba uyalithanda leli philo lakhe kodwa ngenye imini wathi umkhulu mayifikile ekhaya wahlatshwa ukugula wasiyadlula emhlabeni lase liyasala leli philo mangabe sekusuku lomngcwabo uthi umakoti kaMthunu ngiyacela ukukhuluma emndenini ubaba kunephilo lakhe abengashikwani nalo mayifika ubefika nalo mehamba ubehamba nalo ngiyacela ukuba leli philo lingasali akahambe nalo wasiyavuma umndeni nempela wathi Mthunu mangabe sebekwa lathathwa leli philo nalo lahambiswa naye wadlula insuku zabuzana insizwe emsebenzini hayibo uMthunu nimgcine nini washo naphi uMthunu yathenya hayi wathola insuku kungenzeka ukuthi usekhaya wathola insuku awuyinsuku engaka azanganaka wadlula insuku empilo entathu futhi zaphinda zabuzana hayibo nabonakala uMthunu kabona akutholakale umuntu owazi kubo kaMthunu wase yatholakala umuntu wabalayela indlela wathi bathi hayi ngeke kulunga asimthole uMthunu ukuthi ngabe unenkinga yini lembambile wamthola umuntu wangakubo kaMthunu wabalayela ukuthi hayi no wese station ekuthiwa kuseyishimaneni ngabe kwakuseyishimaneni nothi manifika kuleso station nobona umuzi onorawona ngathi ufuna ukuwa ngale kwalowo muzi loyo kobe kwaMthunu zasuka lezi insizwa zahamba zayezehla kuleso station zawubona lo muzi onenhle ngathi ufuna ukuwa zawudlula zawubona umuzi omuhle ohloniphekile ngoba uMaqingwane kwakuyindoda ehloniphekile hawo maNazaretha yinhle indoda ethembekile endaweni ukuthi noma kulahleka imbuzi zabantu singafunelwa ngasemzini wayo ngoba ithembekile ukuthi noma kufa umuntu ngendlela engabonakali ungasoneki yona ngoba ithembekile iqotho ngiyibuze mina makonakala ngakithi ukuthi abantu baye bengicabanga kanjani nawe oyibuza zahamba lezi insizwa zafika ekhaya kube kaMthunu zafika kuthulakele zakhuleka zangeniswa abakaMthunu babecabanga ukuthi abantu abazoduduza ngoba kusashoniwe lapha ekhaya zafakwa endlini bangena umama zithi lezi insizwa hayi sisebenza noMaqingwane manje sesibona singasamboni sesithi asisombheka kuba ngabe uMaqingwane ubanjwe yini ekhaya waseyakhuluma umama wathi hawu bantwana benkosi ubaba walapha ekhaya wahlatshwa ukugula isikhathi esincane wabe sedlula emhlabeni usefihliwe nokufishwa zabukana zodwa kwayilo wacabanga imali yakhe abakwamukela ukuthi uMthunu ushonile kodwa kwayilo wacabanga imali yakhe babuza usefihliwe bathi usefihliwe wathi awukwazi kwakubi siyabona uMaqingwane singamboni uMaqingwane ke bomama
ube umuntu eqotho emsebenzini besisebenza naye besibeka kuye imali alikho niphilo afike nalo wase seyakhuluma unkosikazi wathi likhona iphilo lakhe abengahlukani nalo saye sabona ukuthi masimhambise nalo ngoba manje ubelithanda kakhulu saphinda zabukana emehlweni zathi awuyimali zethu bachaza bathi hayi bekuyimali zabantu bekuyimali zethu lezo babukana emehlweni umama yathathwa le ndawo yasenduneni yafika yabikela induna yathi induna ayingaphe kwami le akuyiyo inkosini yesizwe bahamba baye inkosini yesizwe yathi inkosi ayi ngeke kuyaphoqa umacingwana akangeke phela ehambe nezimali zabantu akambiwe watholakala isikhathi wayiwe ethuneni lamacingwane wambiwa wathi makufika kuyena labonakala iphilo lathathwa iphilo kodwa indaba enkulu umacingwane bamthola semile izimpande zambopha umzimba wonke baqala kulezi impande zivelaphi ngesikhathi esincane kangaka wayeboshwa izimpande wayeboshwa izimali zabantu wafunakala ugenxe zasuswa lezi impande wafishwa kahle umacingwane lathathwa iphilo umbuzo wami bangaka abantu bakolodayo njengoba uliNazaretha makwenza ngoba kufika usuku lokufa aziyomina nezimpande ezihambile endodeni kaMthulu uhambo lwakho liyoba luhleni minyaka miningi ube mhlezi ebumnyameni awangithanda Nkosi awafika ukukhanya libi iNazaretha engayibuyisi imali zabantu malo umuntu loyo eseqala esehlukumezeka inhliziyo akabe sakhuluma ngegama lalo ukhuluma ngamaNazaretha wonke ethi abakhokha wabuyisa imali zabantu kanti indaba iqale uwe uthuka igama lonyazi ibuyisa imali yomuntu makade kusizile mafika umhla uphela aziyomila nimpande zikubambe lezi ezamile endodeni kaMthulu hayi iNazaretha ingcwele namhlanje silindele umholo sizohola kodwa ngiyayibuza ngingedwa ukuthi mina kazi lo mholo ngizowutholani ngoba impela isinkwa ngisebenza ngaso nje kodwa ngidlanga kodwa ngiyibuza khona ukuthi angibaxabanisanga nabantu ngomlomo wami amanga angaqambanga ngani ngale nyanga enkulu kangaka bona bakoti babantu ihlo lama babuka ngani sibaningi bantwana benkosi lapho ungakhulumanga kahle khona Nkosi yezulu nomhlaba ngicela intethelele ezulwini Nkosi kusise nekuzwini Nkosi bubusise ngizokhuluma ngami nje nami uNkulunkulu ngimemile ngakuJulayi bengabhalisanga ngisho ebhasini kodwa nje kwavele kwahlangana ngoLwesine
ngabona senginemali ngangisukuma ngangihamba ngathi mangifika eholweni ngafika ubaba Mfanteni bathi ibhasi aligcwele ngangena ngahamba uShembe kushuthi ube nginemileke ngiphinde ngiyibongele ukuthi ngihambile ngaze ngayofika sabuya futhi kukuhle ngizokhuluma ngentshumayelo ekhuluma ngami uShembe uNkulunkulu uShembe wangilandela ngiseyintombazane ngiyingane nje ngangiseyingane ngilandela ungena kwami ke la esontweni ngene ngiswele ingane ngingayitholi kodwa uShembe wangipha ngathi mangifika la uShembe wangipha umntwana ngiwumuntu nje ekufana ngempela mangabe kukhulunywa ngendaba kaShembe ngabe ngisukuma kuqala ngemisebenzi angenzela yona ngithe mangifika ke la ngizoyikhuluma izinto eziningi ngithe mangifika la ngomuntu nje behlupheka kakhulu ngikhula nje bengumuntu nje ohlupheka kakhulu ngokubabuthaka kuze kuthiwe hayi nemoya ngithe mangifika la kuthiwa kuyanikela kwenziwa lokhu ugeza abantu abadala ngitshela wena njalo uzobona izinto zakho engalungi uzuphume wehle wenyuke nomhlaba ubheka abantu uzozonda abantu cha indaba ikuwena ngasebenzisa okwehlanya ngigeza imindeni ngenza yonke into ngiganile la ngane khona kaButheleza ngizange ngisale ngisho inkungu bengilobola kodwa zafika abafika abantu bakithi bathi njengoba ususigezile nje hamba wasakhela indlu uma lishisa ilanga shiswa ilanga uma linethi imvula siyanetha uma kunomoya sifufuzwa umoya ngasikuma ngabuyela emva kithi ngawakhe indlu goqo ngithe mase ngiyakhile bathi sesifuna manje usigeze ususigeza le manje usingenisa ekhaya ngabuyela ngakwenza ngabuyela ngakwenza njengoba kunjalo sukuma wenze izinto usebenzele imindeni eyakuthumala zonke izinto zakho ezohamba kahle ungabheka abantu umuntu noma engakhulumani akanako umuntu la esontweni okhuluma nje yonke into ayikhulumayo naka ukuthi wabizwa uShembe lana angizokhuluma izinto eziningi asithandaneni sibheke uNkulunkulu wethu owasilanda lapha sasikhona mina abazali bami ngibathanda kakhulu namanje ngisabathanda mabefikile bekhuluma into ngisukumela phezulu intombi engizalayo ngizokhuluma ngentombi engizalayo yayinomthetho lo wesimanga yonke lo mthetho ngayifica la esontweni ngizothi yini nje ngayificanga la yayikhulunywa umzali wami yonke into engangitshela umzali wami ngayifica la esontweni umama wami ayingajabulela ukuthi uzomthanda uzomzonda ayikutshela iqiniso linje ngoba linjalo uma ushone mina ingane yami iminyaka emibili ubaba wami kodwa washona ngena 10 years ubaba wami engakaze efike ezulwini uma wami afike ezulwini ngabuza kowami umama lo wami baba ngamfuna ukuthi ukuphi ngabuza ngathi manje noma nginikela kufika wena uhola imindeni ubaba wami uphi wahamba uma ungitshela ukuthi ubaba wakho kuphi ngakwenza konke okwakufunakala kwenziwe mina ubaba wami usezulwini manje inkosi ibusisene kuzweni mangishume angibe Yebonkosi
ukhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Bekungeyona inhloso ukusukuma kodwa Mvokambatha uyabona abantu abafuna ukusondela. Ngiyakhumbula ubaba besixoxela sibancane. Bekhuluma ngensizwa, ngiyasaba ukuyisho isibongo. Yayinokugula lensizwa. Yayivuvukele lapho phansi komlomo. Ngelinye ilanga bayithuma. Bathi hamba uye enkosini yasePhakameni. Yayisifika inkosini inyanga yezolo. Uthi uma ifika kungalozinde. Yithi inkosi wena akawuguli. Yithi wena ubona uvuvukele kanje awufuni ukukhuluma indaba zikaShembe. Mshawa uvalo ngiyingane ngizosukuma phambi kobaba kodwa ngisho lutho. Yithi kodwa uma ungahamba ufike ukhuluma indaba zikaShembe. Uthi lokufa ukuphethe kuzophela. Ngempela ke wabuyela emazweni akubo. Wafika wakhuluma indaba kaShembe wayikhuluma yayisincipha lento yayisincipha yaze yaphela. Ngithi mvuka ke namhlanje kusenhliziyo yami ebhlungu kakhulu ngoba ngangihlelile ukuthi ngiyafisa ukuya kuJuly ukuyovala umhlangano. Kwase kushaya u5 ekseni nje kwasa ngibhekile. Ngase nginqoma enhlizweni yami ngaya ngilala angingaye esabatheni. Kodwa kushaya o7 ngisalele. Ngase ngiyibuza ukuthi kanti mina anginalo usizi. Anginakho kusenhlizweni yami engifisayo ukuba uShembe angenzele khona. Uthe ubaba uhlale phansi uthi sesizohola. Kwababelindile umhlangano uqala. Sesilapha sofuna ukuba uShembe sesikwenzile konke akufunayo ukuthina. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga baxoxa ubaba. Bakhuluma ngobaba wayehlala lapha ya ezansi kwasenhlangakazi eNdwendwe. Thiwa lo baba ngelinye ilanga wayenesifiso la enhlizweni yakhe. Waba nakho kuba usuku lwesifungo lika23 ukuba hamba emzini wasePhakameni kuse inkosi yesibili. Ayofaka u23 khona aphinda uvale khona. Kwakuyisifiso esihle mhlawumbe nami besingangehlela. Wayeselungisa wayesethatha umNazaretha wakhe ufake eportmendini wayesethatha ubhoko lwakhe wayesethatha nesihlangu sakhe wayesehamba. Lo baba ke akahambanga ngemoto uhambe ngeenyawo inqamu lamahlathi nezindaba bayazi abantu ukusuka eNdwendwe ukuyenanda ibanga elivulekile impela. Wahamba lo baba ngiyacabanga mhlawumbe kwakuyisikhathi samakhaza. Wayesemudla kakhulu amakhaza uthi mayifika emzini wasePhakameni wawusuhlukana umphefumulo nenyama. Base bahamba obaba bayobikela inkosi. Baba insizwa yasekuthenini ibizofaka u23 yayisihamba emhlabeni. Khuluma amaNazaretha ngezifiso zenhliziyo ukuba uma uShembe engekho enhlizweni yakho kulento oyifisayo ungayenzi. Benginqumile ukuthi angizi kodwa ngase ngicabanga ukuthi usizi nginalo. Kuyangiphoqa ukuthi ngihambe ngiyoguqa ngiyofuna isibusiso. Uthi uma ifika belibikela balibikela inkosi ithi inkosi ngiyaxolisa ukusho lamazwi ithi siphukuphuku leso. Ithi uhambile wanqamla wonke washiya wonke amathempeli wafuna ukuzofaka u23 lapha yana ke kwabheka bezayo kwakhona indawo bazokhumbula abantu abadala okuthiwa kwaMsathanje. Wakungcatshwa wona amaNazaretha. AmaNazaretha ahlule umthetho. Ithi ke inkosi yasePhakameni senizobona ukuthi nenza njani noma niyamthatha
nimisa kwabheka bezayo, noma niyamthatha nimbuyisele emazweni akubo, noma niyamthatha nimise kwaMsathane. Kodwa ukuwumuntu wayefuna naye wayenesifiso enhlizweni yakhe. Manje njoba nami ngilapha eNazaretha ngizoyicelela kuNkulunkulu omuhle wasebuhleni ukuba ngilobe na encwadini la zoloba khona abantwana abamkhonzayo. Nathi sonke ethempelini asikhumbule njoba silapha, ngoba ngiyazi ukuthi siyafisa ukuba la ekhona khona, ukuba ngokuzayo asipha amandla naye ukuthi sifinyelele kuyena, kodwa kube sentandweni yakhe, ngoba uma kungasiyintando yakhe akuzukuba kuhle. Ngiyacela amaNazaretha amahle ukwehlela ngezansi, uNkulunkulu omuhle asikhumbule. Amen. Nkosi yamkela ithemba lami, Nazaretha uma kade bakamasiya ingane nje khuleka la ekhaya izandla lezo. Amen. Ngiyaqala ukugoqa phansi kwamaNazaretha njena ngithukile
Sengisukuma Nazaretha ngisukumiswa ukuthi elesibili ithuba esiphiwa abaphathi ukuthi abantu abakade bayile ebuhleni basukume bafakaze ngoNkulunkulu. Amen. Ngibe nayo inhlanhla yokumanya amaNazaretha amaviki amabili ebuhleni esabatha lokuqala nesabatha lesibili. Kwathi ngesabatha lesithathu sengibuyile lavela ithuba umshumayeli esiphile inkonzo ukuthi kufakaze. Uvalo amaNazaretha langihlalisa phansi. Njengoba sengisukuma namhlanje sekuvela ithuba lesibili nobhuti obaba abasukume phambi kwethu phambi kwami bayafakazisa ukuthi uma utholwa nendaba zaNkulunkulu icala lisala nawe. Ngithemba Nazaretha ngizohamba ngeviki lokuqala ebuhleni emsebenzini-ke mina ngumuntu olushumayela izwi noma umuntu esaphila emhlabeni esiyithanda izinto zasemhlabeni kodwa ngiyazi ukuthi ushembe uNkulunkulu. Amen. Ngithi-ke mina uma ngisebenza nabantu engisebenza nabo ngifake ivangelo ukuthi unyazi lo uNkulunkulu. Ngiyahamba ngoJulayi bese bayazi emsebenzini ukuthi cha ngoJulayi inyanga yami yokulinda, inyanga yami yomhlangano, inyanga engihloniphayo. Khona umfana engisebenza naye emsebenzini owakanjalo isibongo ngibiza ngosisi Ntando. Sisi Ntando ngicela ungiphathele umnikelo njengoba uzohamba uyawuthatha umnikelo wakho uyawugoqa ngethishu uyakhuleka-ke awufake emotweni. Ngingazi maNazaretha ukuthi umnikelo kaMkhuleko ulahleke kanjani, umkhuleko igama lalomfana. Ulahleke kanjani umnikelo wakhe sengiyawucinga-ke emotweni sengizohamba ngoLwesihlanu ngothola umnikelo. Ingiphathe kabi lento ukuthi hawu ingane engiphathisa umnikelo icelile enkosini umnikelo uyalahleka. Ngihlala ebuhleni iviki lonke sabathwe swabona amakhosazana ebeyiphathe kahle yindlu lena esebuhleni yinhle umhlangano kwenu basebuhleni ngoJulayi. Kuthi ngeviki lesibili ngesonto bese ngibuya noMsibi. NgoMsombuluko ngizoya emsebenzini ngifike ngimtshela uMkhuleko ukuthi yazi Mkhuleko umnikelo wakho ulahlekile angikwazanga ukufaka ey'mpengeni. Kuthi ngoMsombuluko ebusuku ngiyibone esibonakalisweni naye lo mfana waKaNdlala engathi ngithi njengoba umnikelo wakho Mkhuleko ulahlekile into esizoyithini le. Khona isibonakalisweni athi kimi uMkhuleko yazi Sisi Ntando ulinyazi lifikile kimi lathi umnikelo ufikile kodwa nje mangayiphatha kahle ngiyiqoqa yonke lento bengicela emnikelweni ngizoyithola izokwenzeka. Sizosukuma nje nokubabaza lokho kukhulu konyazi lwezulu ukuthi nento encane wena ubone ngathi ayinasisindo mhlawumbe phambi kwenkosi noma emaNazaretheni. Yona indaba yonikelo emaNazaretha indaba enkulu esingayithathi kancane uma kuthiwa sukumani siyonikela lolo shumi lakho nalo noma lowo pondo wakho nawo wazi ukuthi unyazi lwezulu liyakuza. Inkosi ikusise ngizwile. Amen. Sukuma nami Sithoba angidodo ngengane engaphila la empilweni yala ekhaya ngincane ngingaka ngathi mangihleli eminyakeni esithupha eyazi bayakudala ilungiphupha ubaba ilanga ngisho ukuthi ayilumuntu amazi mnwaphi lo mayibongosi. Ngithi mangifike ebusuku njalo ngoLwesihlanu ngimphuphe lo baba ngithi mina lo baba ngoba akekho umuntu njena ngithi ngabe owaphi ayibongosi. Kodwa Nkosi njengoba ngiyila namhlanje ngiyaziqhenya ngoShembe kikho konke sengihluphekile ngihamba ngivuka kodwa umuntu engihlale ngithi ngilele ngimphuphe njalo umuntu onasenamba 10 yena lo seduze kwakhe engidoza njalo ngengalo ethi baba asambe sesontweni ngisho ukuthi mntanami ngikuthaka nginalutho kodwa uNkulunkulu uzokusiza ukunika imali ngelinda besuze sonke ngilapha nje ile ngane mhlana izolo ngivuka nayo njalo ngicela uNkulunkulu eyisize ibe nesibindi ingitoze njalo ungabe bekhona ngisala khona kuningi esengikwenzile phambi kwalengane
nomndeni wakithi owuhlukene namhlanje uhlangene useqhudeni usenkandla ukuphi ekupheleni kwalenyanga njengoba sizoyiqeda nje sesivumelene ukuthi sihambe siyohlangana kwasihlangene lobanjeni saphinde sahlangana la eGoli sesiyohlangana eqhudeni manje kodwa ngegama likaShembe Nkosi usebenzile ngakho konke ukuthi le nto lengane le ube ayindunzanga lapha engangisonta khona ngaba yikho yonke lento ekade ngihamba kodwa ngoba uNkulunkulu bekwazile ukuthi ebekiyo lengane ingene kimi njalo noma kunini nalapho esengiwa khona ingivuse ngicela ukuthi uNkulunkulu ayisize nami ngisize Nkosi ngikwazi ukuhlanganisa wonke umndeni wakithi lapho singabona ngakhona ngehlolo ngoba ukhokho bami kuthiwa wabulawa amabhunu Nkosi ngihambe ngakuthola umndeni sizowangitshela ukuthi wabulawa amabhunu angisazi noba wangcwatshwa noba kwangcwatshwa impahla ngicela Nkosi usise nezulu amen Solo solo
Yeah.